ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anapauluhan. Respeto, ken panagtalag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awan ka di ti trabahom ita sami. Awan pa'y nanang. Apay ka di. Nasaya at ba't nga rod no kasta. Ada pang ibaunakken ka. Sa dino. Mga lakatis upot. Ta isupot mo dagiti anatang. Inayon mo tlaangan dagiti prutas iti lamisaan. Apay ama isupot nanang. Isupot mo ta itulod mo iti ayan ni apong mo. Adu unay da ita. Sigurado adi nakabaalan nga ibuson da kita. Agawam kit din. Kapilitan ang ibuson na do kayat na pa iti agbyag iti napaot. Anya? Ibagam nga agsida iti natang kan mangan iti prutas. Ibagam amasapol amangan kadag iti nasusustansya amakan no kayat na pa'y nga umatidug ti biyag na. Natangkan prutas para kada kayo apong. Kat no, saan pa yan naibos dya intad mo iti Lunes? Isumat nga rod ti bili ni nanang. Idi sumpay nga rod dita. Masapol ka no amangan kayo ti nasusustansya ataraon. Tapno umatidug pa'y ti biyagyo. Kat isumat ti araramid, kapok. Kayat ko pa iti agbyag. Tapno makitak dagiti apok iti tumeng. Wengayam, kumusta kayon ka ni Joanne? Ni apong mat. Na, apay ka day. Nabayagan ang nag-break kami ka ni Joanne. Ni nanang tumat ngamin. Pinagsasawan na. Naupay lakat nga rod. Ano kasta? Saan kayo na nagsinublian? Saan na pong? Takalpasan nga imbreknak. Nagsapul maternity sa bale. Diyak mat mababalaw. Tanudad duma, dananang kantatang ti ayan ti parikot. No kasta? Single ka nga kinggay ka. Kinapudno na, at danobyak apong. Sikrito lang. Amoy mat ti ugali ti pamilyak. Ayam amumat nga ron kanyak ano asino na ita. Awan kayo mat gaya man ka ni Joanne. Kontrol niyo tingiwat yo apong. Amangan na da sa bali amakangag. Idanon da pa'y kadananang kantatang. Hello, Aya. Matuloy ka di ti plano ta inton malam sami. Ay, sa pay ag-overtime kami kano ita. Nukas ta nga rod, itantan tapay laang. Inton bigat ti agsapang ay. Awan trabahom inton bigat. Day off ko inton bigat. Inton bigat laangan ti agsapa. Sigurado ka nga okay lang kan ka? Wan, maawatak mat no busy ka. Sana bale, taado pa'y mat ti aldaw. Agyaman ako na, ita maawatan nak aya. Agpakada ak nga runan, tani, mangrugi man ang ti trabaho mi. Agan anad ka akanayon dita. Bye. Apay akas ti kawas mo, Sami. Sapay mayat ta sapatos mo. Kwa, tatang. Sa dino ti papanamaya. Dita lang, tatang. Sa dino adita. Wennaw, at damanan ka date mo. Sana mabalin na maamo ni tatang ti may papangkin aya. Amangan no aramidon dagan kwa na ti kasi tinaramid dagan Joan. Aw, apay adi ka sumungbat, ha? Ada ka di ka date mo. Awan, tatang. Iti ayan ni Eldon agayem ko ti papanag. Kasangay na ita. Ay, di nakman ululbudan. Kasangay ni Eldon mo't nga ibagbagam dita. Amaw, kamayo ti kasangay ti gayem mo. Diya ka mo no ni Eldon ti ag-birthday. Basta imbaga na ngamin kat adda ka no ag-birthday. As ikitatang, agrobot akon. Sigurado nga urayan ako ni Eldon iti paradaan. Pasensya ka na, Aya. Simple lang nga restaurant na ito yung nangigakin ka. Si kakit di mat sami. Okay lang kanya. Nairwamak iti kastoy. Takaskan ka. Sa anak mo't anay anak abak nang. Agyaman at maawatan ti sitwasyon ko. Ayun gayam. Kaano ngayam ang muna kadagiti dadakkel mo.
Manuabulan ng ti relasyon ta. Ngamjak pa'y ida na am mo. Sa anak kon nga gilimat ken ka. Sa baling amin ti ugali da tatang kan nanang ko. Kasano asabali? No daduma, napili da. Ti kayat da, isudat ag desisyon para kanyak. Anya? Dahil tatipod no. Mabuti nga. Tamang ano yam amo ka kadakwada kat ano man ang ti sauda. Diyak kahit amadismaya ka kanyak, gapoy ti pamilya, aya. Asino ti kadwam sa may apo? Ni aya, apong. Ti nobyak. Naimbag nga aldaw yung apong. Ah, ay na! Napintas mat gayam tinubya ti apo ko. Siyempre mata. Kas kada kayo. Nalaingak mat nga agpili, apong. Ala, agtugaw kayo pa'y tamangirwarak iti kapay. Siya ko na, apong. Ay, siya kontak no amok. Agtugaw kayo kiti. Tamakiam-amo kayo ti agbalintong apo kayo. Ah, Tapno maam-amo yun ni aya. Saan ka di akayat yung amaam-amo tinobyak? Taga kabangibang a barangay ni aya, apong. basang si kagayam tinubya ti apo ko. Wen apong. Kahit, anya nga iti trabaho dagiti dadakkel mo. Manalon dala ang apong. Ay, kastagayam. Pobre ti pamilya adi makalak. Ibaga kon ti pudno tapno amuyo. Saan mo't kit di nga isyo? No pobre ti pamilya naggapwam. Uray no pobre no nagagat. Kanam mo na ti agdiskarte. Sigurado asaan nga agbisin ti pamilya. Agyaman iti kastang imbagayo apong. Di kay madanagan. Nagagatak mo't di. Ay kat, kasta ti mayat. Agkapit tayo, pay. Ada ka mo ti ijay kaldero. Mangala ka, apok. Taiso ti ikapi tayaw. Wala pong, nakitak na jay. Mga lakin ton madamdama. Nasingput mo't gayam ni apong mo. Wan mata. No kasano ti kinasingpat ni apong ko. Kastamat ti kinestrikto na iti dadakkel ko. Apay, agraman love life mo, pakibiyangan da? Wan nga rod. Kas jedamat. Jak amo, no niya klase ti babae ti kayat da ama asawak. Tunggal adda nobya, kontraan da. Day tatirigat na. No istrikto dagiti dadakkel mo. Jak mat nga rod amo no apaya kas ti kinestrikto da. Uri na singpet a babae, di dalat ta kayat. Kayat na siguro nga agbaakak. Si kakit di mat. Ada siguro mat standard na Ngam sana mabalin nga isudat ang desisyon. Kan may saan mat nga isudat imakidan na. Sa bagay, adamat kit di puntong. Talaga siguro nga adda dagiti parents akas tatigalad na. Di sa amin nga ipuldo. Saan pa'y mata nagawid? Na, kat no rabiin. Diyan mo awan pa'y mat dito'y balay. Day off na ita, saan ka de? Isumat ti kunana. Lukas tanga raw, sa di naman nagtinagturungan day tatao. Ada ako, nanang, tatang. Ni manong mo nga'y Mia, anak ko. Ne, apay asapulan yun ni manong kanya. Di na imbagakan kaya no sa dino ti papanan na. Tsaka mo, awan mat dinakdakamat na. Saan ang nagpakada-kada kayo, aya? Saan nga raw? Sa di no nga tamanan, ay tinapnapanan day tao. Amangan kit di mat no nakiinom. Kat may gatang na itiara kami na sweldo na. Ay, day tangarod kat lakay. Madanaganak, ang mga noawanon ti mabati apang abasto tayaw. Sa dino tinagapwam si Kasamay. Ne, nakaring kayo pa'y matgayam nanang.
Kunak no nakaturog kayo. Ti saludsod ko ti sungbatam. Sa dino tinaggapwam kunak. Eh, itayan tigayam ko. Abangan no inlibre man ang dagiti gagayem mau. Saan mo't nang? Siguradom lang. Dagiti masapsapul tayo kuma dito ibalay ti maysa nga i-priority. At damat intad ko akwarta kada kayo iti napalabas sa lawas. Manumot laangan nga, jainted mau. Agtipid tayo kumananang. Naringat tagsapol iti kwarta. Ay, no kayat mau. Di si kanti mapan makitsinda. Tapno ambon ti presyo, dagiti magatgatang itaapanawan. Anya? Dayjay gayam tinobya ang parisami. Ha? Nakitak ti balasang akadwa medikalman. Manwa taon yon? Awan pa yung makatawan, pare. Ay wanam tinobya ang pare. Di mo ipalubos ang mapasamak mo't kankwana. Tikas itinapasamak ka ni Joan idi. Isungarot adyak pa inyam amo karagit idadakkel ko. Tama nga no insultuan damat. Ay, narigat ti maadan iti pamilyang estrikto launay. Naku namon. Isu damat lang ti mga aramid iti rason tapno mayadayo tirik na ti tao kadakwada. Barang makaamiris dan tumat lang, ha? Sapay la kumaa, pare. Andaman madpadlaw ko kundi sa amin, lakay. Anya ti madmadlaw maulo siya bakit? Nakapurpur malaunay. Kun tunggal day off na matan asaan ang matatao dito ibalay. Sa dino nga taya ti papapanan na. Ay, wanaan niya. Ay, mga no, damat ang purpurmaan na dita. Kastamot lang ti atap ko lakay. Kat daita ti kayat ko aduktalan ta. Kasano nga inupod no nga dagaya man purpurmaan na. Ay kat kilatisan ta da saya at Saan ang mabalin a pobre ti maasawa di anak ta? Itikas diya kinagwapo na. Kan may sa, no pobre ti maasawa na. Awan na, adanton ka inagaw tayo iti sweldo na. Kat no mapasamak dayta, amangan no saanin amang tadnisami iti kwarta kadata. Naibagamon lakay. Masapul nga raw nga agimbistigata. Iti kasta, maamuanta no anya tipudno, bakay? Mia, asino tinobya ni Manong Mau? Nobya? Wan, asinaw ti babae aporpormaan na ita. Ay, jakam mo nanang. Awan ti amok dita. Tulungan na kami man nga road kanitatang Mau. Anya ti aramidak nanang. Amuan tayo no asino tinobya ni Manong Mau. Mariknakat. At dailimlimod day dya tao. Naimbag daw yaw, nanang. Ay, kastabot kan kalo siya, anak ko. Ay, agtugaw ka Ay, agyamanak, nanang. Anya ti umay mo, ibaga. Kastoy ngamin, nanang. Madlaw may adakkel tinagbaliwan ni Same nga apo ko yo. Kahit, Amangan ko nakno amuyo no asino tinobya na ita. Wenno pagdatdatunan na. ha? Nobya ni Same, kunam. Wen, nanang. Kaya't may amaamwa no asino tinobya na ita. Ada nobya na aya. Isungarod ti agparparik na kada kami, nanang. No ada nobya na. Awan ti makitak aparikot dita. Nagruna kat adamutan iti husto nga edad ti apo ko. Amukon nanang. Anya ti ammo, Bia. Amukon ti sungbat ti saludsudyo. Ti maipapan itinobya ni Manong Mau. Uwin nanang. Amukon no asino tinobya na. Kunakon ka. Asino ngay? Ni Aya at taga-kabangibang a barangay. Ha? Sino nga aya dayta? Nobya ka na jay putot mo, puldaw. Anya? Nakitak ida amang mangan iti may sa restaurant. Sweet da iti tunggal maisa. Iso nga amoklatan nga da relasyon da. Nasaya at tanagawid kan Same. Apay ka din, nanang. Itay-pay nga ururayin da ka. Anda ka di parikot, tatang, nanang. Sika, ti ayan ti parikot. Ni, di kayo maawatan.
Asinaw, jay babae akadwa man ng restaurant, ha? Pudno ka di ti atap, may? Nubyam day, jay. Agasam, tain limod mo kada kami ti maipapan iti day jay nga aya. Ibaga nga ta ni Sami iti pamilyana, ti pudno a relasyon da ken ni Aya. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Respeto ken panagtala. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Jonah Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inlimod ni Sami kadagiti dadakkel na ti maipapan iti relasyon da ken ni Aya. Aging gaan nakadlaw dagiti dadakkel na. Rason, tapno aging bistiga dagitoy. Iti may sangal daw, nakita ida ni Mia amang mangan iti restaurant. Dagos nga rod nga indanon ni Mia tinakita na kadagiti dadakkel da. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ana pauwan. Respeto ken panagtala. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nasaya at nagawid kan Sami. Apay ka dinanan. Itay pa, nga urayin da ka. Anda ka di parikot, nanang, tatang. Sika, ti ayan ti parikot. Di kayo maawatan. Sino jay babae akadwa man ng restaurant, ha? Pudno ka di ti atap, may? Nubyam ka di day, jay. Agasam, tain limod mo kada kami, ti maipapan iti day jay nga aya. Kwa, Ibagam ti pudno kada kami kanitatang mo. Ay, di kagulol mo, tatalaga at dakas ka kada kami iti amam. Ha? no ibagak tipod no, sigurado nga agunget kayo. Asino nga rod ti maragsakan iti kastangar aramidam? Naglaing ka nga agilimad. Talaga nga awan manaknakam da di aputot mo, Puldo. Naimbag pa ni Mia, tamo na ti agpili. Anya nga rudan ti aramidan ta ita. Kasarita ta dayjay nga aya. Saan amabalin? Abasta no asino laditan ti maasawa ni Samay nga anak ta? Agam di tamat nga rod amo no ayan ti balay da. Ay katamun ta ah. Saan amabalin ti kasta kanyak? Siga nga rudan ti makaamaw, bakay? Nay, apay asyaklaan ngay. Pag tinulungan ta, Ala, huwinain. Tumulong ak no da maitulong ka. kasta ah. Naska na makasarita tayo itinalapat na dyan nga aya. Diyak kayat nga iso ti mang dadaol iti biyag ti anak ta. Anya kayo ti plano yo kanina ng tatang? Di ko na ni nanang mo. Kasarita mi ka na tinubya ni manong mo. Ibagayo nga daywan na ni Manong? Iso ti plano, may. Ay natatang, manalon dagiti dadakkel dayjay nga aya. Anya? Apay, di yo ammo? Ay, saan? Di kay madanagan. At daak akatulungan yo. Uray siyak, jakmat kayat dayjay nga aya. Jay kumamat bak nang at ipilian ni Manong. Huwag nga raw. Iti kas di akin nga gwapo na. Ano ti gusto ken kwa na? Kan nakaturpos pa iti panagadal na. Ada na talga da trabaho na. Wen nga rod tatang. Mayat kuma. Ati maasawa ni Manong Mau, kat ada mabalin na iti biyag ah. Tapno no agpamilya, kat saan to ngagsubli iti rigat. Kas kanimi ko anobyo, tatang. Uwan ah, kas kinimi ko anubyaw manakaw. Di kay madanagan, tatang. Tulungan kayo no may papan iti day tabanang. Kasaritak tumat dayjay nga aya no maranaa. Payakas ta tilangam nga imay Samay. Kasanumat kami napong. Apay, anya manan dinaramid dagiti dadakkel mo.
Namuandan ti may papaniti relasyon mi kani aya, apong. Kat, Kasi iti sigod, di naman ang kayat ni aya. Jak manamo ka lagi ti dadakkel ko. una yan ti kasta nga ugali da. Agpili-pili da. Kat saan kayo matabak nang? Agpapada tayo lang matamamirmiraot. Masair tiriknak, apong. Kanayon lang nga nakasta. Tunggal maamuan da nga danobyak. Agbalinda kontrabida. Ay, kasari taktuman ni nanang mo. Uwan man apong. Tulungan da. Ta talaga masair tiriknak itikas niya nga aramidin na kanyak. Kanayon nakas jay. Mabuteng da siguro. Ano mga asawa ka? Katawanan timang iti kwarta kadakwada. Iso wakas jay da. Adda ka din ni Sami dito'y, nanang. Itay payapim manaw. Naglokon da dya tao. Apay, anya nga mintiraramidan nyo, ijay anak yo. Awan dengdenggan na sao. No asinaw ti ayatan na, no asinaw ti pakirelasyonan na, diyo kumangaminan pakibiyangan a. Ay, day tati saan ang mabalin, nanang. Di mi ipalubos ang makirelasyon iti uray asino laditan. Pinagadal mi dya apo ko yaw, nanang. Panagkunayo ka day, kat nasaya at ti epekto ti kastangar aramidan nyo iti anak yo. Ti kayat mi kuma, kastay nobyo ni Mia ti pakirelasyonan na. Ni Miko, tapno saan nga agriga at ti agbalin to a pamilya na. Saan na mabalin na kayo ti agpilay? No asino ti rombang nga ayatan ti anak yo. Tilaang pagsayaatan na ti pampanunutan may, nanang. Pagsayaatan ni sa aming nga anak yo. Wano, pagsayaatan niyaw nga agasawa. Di mo imbagbaga nga umay kagayam dito'y boarding house ko. Jak pa'y kayat ti agawid iji balay pare. Isa nalagip ko ti imay dito eh. Iti ani aga po. Naamuan tananang kantatang ti may papaniti relasyon mi kani aya. Anya? Kasano an naamuan da ti maipapan iti day taabanag? Jak mo pare. Itapay lang kat madanagan ako. Ay, uri asino mata. Madanagan no kastalaang dagiti dadakkel da. Agtalawaksan. Saan ako nga agawid iji balay? Anya? Pare, saan ka di amaala day ta itinasaya at asaritaan? No ibagam nga tati marikriknam. Barang maawatan da iti dadakkel mo. Imposible ang mapasamak pa iti kasta pare. Amok ti ugali da tatang kananang. Kasano nga rodan ngay? Jak nga rod amot ti aramidag. Mariribukan akon. Ti kayat ko ita. Umadayo ak kadakwada. Podno ti naibaga ni Mia lakay. Nga niya ba kahit? Aman nalon dagiti dadakkel day jay nga aya. Ayawanan No iso ti maasawa ni Samay, at dantaon kay nagaw tayo iti kwartana. Kanamangan no agrigat taon ti pamilyada. Day tangarod kat. Nakasaritam ka di day nga aya. Saan pa'y? Jakmut ngamin maranranaan. Kasano nga rod nga ibagam ken kuana nga daywan na ti anak ta. Di tay mingak. Awan mo't ngamin ije balay day dinapanak. Busy siguro iti trabaho na. Wen, laundry shop ka na ti pagtrab-trabahuan na. Anya, no kasta, sana nakaturpos iti panagadal na day nga aya. Saan lakay? High school kanulaang tinalpas na. Ay, anyan. Day tangarod ka. College graduate janak ta. Iso a college graduate kumamot nga adda na talgad at trabaho na, ti maasawa na, tapno mayat mo't Naimbag, tanaranaan ka. Ha? Dinak-am-am mo? Siya, ti ina ni Sami, anobyom. Adda ka di masapon yo kanyak, nana. Adaywam, ti anak ko. Anya? Tapno ibagakan ka.
Saan kayo nga agbagay ken ni Sami? Ngam ay ayatan mi titunggal may sana na. Saan mi a pinagadal ni Sami? Tapno kasken kalaeng ti maasawa na. Di kay madanagan, nana. Nagagatak mat. Amok tagdiskarte. Saan kaming to nga agbisina? Ay saan? Di mo ipili ti kayat mo. Ngamen, uray anya pa ti aramidem. Saan ka apasok iti standard may? Anya? Sapay la kuma, taday tuyan ti umuna ken maudi a panagsarita ta. Diyak kayaten a makita pay ta panagrupropam. Anya ti kunam, aya. Nagado tinagsasakit abalikas ti inam kanya. Talagang aglablabos ni nanang. Uray man nalon laang dagiti dadakkel ko. Uray sa anak at urpos iti panagadal ko. Nagagatakmat ngagtrabaho. Awan basol mo. Talaga lang amin at dakas ti ugali ti inak. Maawatak itan. No apay adinak inyam ammo kadakwada iti. Sapay la kumaa, tadi ka madisdismaya, aya. Diyak amo, Sami. Ngam na sakit tinakam ko. Gapoy ti kasya pa nagsasao ti inam kanyak. Maawatan ka. Di ka panaragan. Kasaritak ni nanang, apama na makaawid ah. Apay mo takas di tinaramid yun, nanang. Da, apay akas ta ti panagsasaom kanyak, Sami. Irespeto yung kumamat ti babae nga ay ayatek ah. Na, taday jay, ti kayat mo ama asawa. Kat, anya itan nun ni aya ti maasawak. Saan akas kan kwa na ti maikari para kan ka? Asino kayo ang mangibagay ti kastakan niyak, nanang? Diyos kayo aya. Na, nagbastos ka nga inanak. May sa kayo mo't tatang. Anya, di na kampagsawan iti kasta. Tanusan agapo kada kami. Awan ka iti ayan mo. Anya, Nusan kami ang nagsakripiso. Agbiag ka nga ta. Awan ka dito'y lubong no saan agapo kada kami. Day tati tandaanam, Sami. kagura kayo no i-break na kinobya kita. Sipod pa idikat kasta kayon. Tunggal ada agbalin ang nobyak. Aramidon nyo ti amin tapno mapagsinada kami. Mauma ako, nanang, tatang. Apay ngamin manong. Apay ani aya pay laeng. Agulimag ka. Naawan na sayat nga bagam. Nagado a babae dita. May bagam ti kasta ah. Gaputa awan ka relasyon mo at dinadahil dananang kantatang. Wan tanalaingak nga agpili. No anyang amin ti kayat dananang kantatang, iso ti aramidem. Di kan agpatangken. Amin nga ayatak kat saan da akayat. Anyang arot ti aramidak. No agpili ka ngamin, kat jay baknang Gwapo ka kan professional ka. Biro kam kumamat jay ka level mo. Urebak nang no saan ko nga ay ayatan. Useless ah. Desperada ka matanya. Siya ka diti kasarsaritan. Asino pa'y kumati sa bali? Datalaang mati tao dito eh. Tapno ibagakan ka sa anak a desperada. Desperada ka. Ngamin, ipilit mo ti bagim iti kabsat ko. Ipilit mo ti bagim iti pamilyami. Saan na pud na dayta? Agraraman kakit di Urayan niya pa'y tiraramidam. Saan asika ti standard na nanang kantatang? Ay ayatan mi titunggal may sakin ni Sami. Ay, awan bibiyang ko dita. Ti kayat ko kat adaywam ti kabsat ko. Anya? Ulitak manan Adaywam ti kabsat ko. Di kagbalin a desperada ken agraraman. Naranaak ni Aya itay nanang. Kat, Pinagsasawakit din anya nga itimbaganakan ka. Nagturid nga ron asumungbat day dya babae. Na, kinabil mo kuman tapno makita na ti berberukan na. Agin tuturan, ngam kasla makasangit matitay. Aya, Wan nanang, desperada nga binday dya babae kat. imbagam ka day, nga adaywan na ni Sami. Wan nanang, tamakita no ipilit na pailaang tibagina. Nagturod unay ni Mia lakay. Kasanuan na to ride. Apay mat kayong bagam ti kasta. Wana, na pinagsasawan na kano day a babae, idinaranaan na.
Nya, kaanaw. Itay laeng lakay. Ganabon na. Ipilit na ngamin ti bagida iti pamilya tayaw. Ay, mga nuinton madamdama katagi pulong tumanan kinisamay. Ha! Padasan na laeng Tasyak man ti makalaban na no kasta ti aramiden na. Ket, kumusta mo ti relasyon nyo ka ni Aya? Agparikutak nga rod, pare Eldon. Mandanagan ak. Aging ka di ita, kat madititrato ti pamilyam kan kuana? Wan pare. Masyanak unay tinobyak. May mayat samet no madayo kayo pailaan. Papanan mi kuma. Kat dito'y matipagtrab-trabahwak. Agakar kay ti pag naedam. No kayat mo, di abangam ti bakan ti asilid di ta second floor. Kasaritam tumutan tinobyam. No kayat na, di agnad kayon dita, tapno mabantayam tlaang. Wanan niya. Lumasinak. Tapno saan da kon apakibyangan dananang kentatang. Agraman kabsat ko. May samat na jay. Wen, yadayom langan ni Aya iti pamilyam. Narigat mat, numapasamak kan kuana, tikas iti napasamak kan ni Joan nga ex mo. Kas taunay ti panangibaba iti pamilyam kan kuana idi. Anyat ko nam anapatag nga ibagam, Aya. Anda kumamat na napatag nga ibagam. Sige, sikat ti umuna sami. Anya tinapatag nga ibagam. Sikan ti umuna. Diya ka mo no husto ti kastoy apangadang ko, sami. Ha? Anya ti kayat maasawan. Anya ti pangadang ti balasang. At dapay nga tanamnama ti relasyon da kan ni Sami. Papagayam, di uliwayan na denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Respeto ken panagtala. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ti pamilya ni Sami ti relasyon da kani Aya. Kat kayat da alapdan ti relasyon dagiti dua. Iti panaglabas ti aldaw, ado apan ng insulto tinangag ni Aya manipul iti pamilya ni Sami. Rason, tapno masaktan tirik na ti balasan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas anapauluan. Respeto ken panagtalag. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anyat ko nam anapatag nga ibagam, Aya. Ada kumamat na napatag nga ibagak. Sige, sikan ti umuna sami. Anya tinapatag nga ibagam. Sikan ti umuna. Diya ka mo no husto ti kastoy apangadang ko, sami. Anya ti kayat maasawan. Panag ko na. Nasaysaya at no agwin na swastalangan. Pangasim, di mo aramidon ti kasta kanyak. Ay ayatin ka unay. Amok data. Ngamjak maanusan ti trato ti pamilyam kanya. Diyak kayat ti ugali da. Ado ti pananginsulto da kanya. Among data. Isungarod a planok ti agabang. Mangkita kiti pagyananta boarding house. Tapno mabantayan ka. Kan tapno saan da ko napakibyangan dagiti dadakkel ko. Pasensya kan sami. Pangasim, di mo aramidon ti kastoy kanyak. Tiyak lakit ti kabaalan. Ay atan ka sami. Awan basol mo kanya. Ngam kayat ko tinatal na abiyang.
Jak kayat akanayon agulwan nak ti pamilyam. Aya, No data tinaituding para iti tunggal maysa. Patsak nga agsabat tumanan ti dalanta. Pasensya kan sami. Agan-anad ka kuma akanayon. agsata pare Eldon. Sigurado ka? Wen, nabayag sa anak-anak karaman iti arak. Amok anadagsan ti parikot mo ita. Ngam saan nga arak ti solusyon, pare? Si kakit di. Agtugaw kakit di tagsata. Ay, kas nakunak itayan. Saan nga arak ti solusyon ti parikot mo? Kaya't kumati agenjoy pare. Oh, anya ti kayat mo nga inuman. Sa anak nga agsyat, pare. Si kalangan. Dahil ti saan na mabalin. Igatangan kay ti arak mo. O sige. Angam, may sa abote lang tigatangan, pare. Saan ang mabalin nga agbartag ta adwa? Ta sino nga iti mangyawit kadata, no bilang laang. Agawitan, pare. Nabartagkan. Siyak? Nabartak? Saan pa pare? Ay na, nakaadukan, pare. Umaitan tumanan inton maminsan. Agawin na rodan pare? Ay katun agawit ta iti boarding house ko. Ije kapay lang nga maturog. Saan? Agawin na kiti balay ta singirak. Unay kan, pare. Di mo amu tilawlawatam. Singirak na kiti awanan bayan pare. Agawit ta din, pare. Agawit ta ije boarding house ko. Agawin na kiti balay ko nagtumad. Agawid kan tulangan ijay balayo, inton bigat. Amang ano aggulo ka pa ikidijay. Amok ta na mitak pare. Si kakit di man. Anya ngay, naragsak kayon. Nabartag ka sami. Di mo amuti magbagam. Awan, imbreak na ko ni Aya. Anya? Kat da kayo ti makagapon no apay na pasamak na ita. Ne, di ka agpabaso lakas ta. Apay, ilibak kayo. Di kayo man nagindatalos. Ay, kanya man ang tibagbagam iti inam, ha? Adda good news ko para ka na kayo nanang. Sigurado ang maragsakan kayo iti bagak. Kanya dayta. Imbreak na ko ni Aya. Naragsak kayon. Umisam kayo natin, nagbaligi kayo. Ay, tabosis mo man. Nakababain ka dagiti karuba. Ang damat kayang bain niyo. Hindi talaga nga wan respeto ka na kami, ha? Lakay. Sige, danugan da kagingat kay kaya tiyo. Di kayo madanagan, nasaan na ka lumaban. Pinagsasawam kanumat dananang kantatang idirabi eh. Kurt, anya kumaita? Awan kit ditibain mo anang aramid iti kasjay Naumak mo ito, iti kanayo nakastoy. No nauma ka, di pumanaw ka. Anya kumaita. Si kalangarudan ti isaksakit dananang kantatang. Kastapay lang ti bagamat. Nalipatam samat, nga dakarbengak iti dati abalay. Kwartak ti daduma na igatang iti materyales. Ngam, di ka madanagan, talaga pumanawak. Bastos ka kit di nga inanak. Awan respetom ka dagiti dadakkel ta. Anyat ko nam, ulitaman. Anay ko! Di nakpagsawan iti kasta, taawan amom. Batanak, awanan kay tibain. Maminsan pa nga damang nagkukin ka. Saan latong pati maramanam? Nagsangsangit kan samay, apo. Awan kamin kan aya, apo. Anya ka di yun nagkinawatan. Awan, apo. Timanan pamilyak ti makagapo. Kasi ti sigod. Ay, nalabasan ti kasta nga raramidan da. Nagsasaura. Kasta suda lang ti addaam muna. Inayayom ko man ni Aya. Mga nagbaliw pa'y ti kapanunutan na. Kasanungay nung saanan, apo. Nasaysaya at no ipadas mo lata.
Agsinublan kayo man kan saan. Tinapatag impadas mo. Anyat mo tayaw. Amangan numaurnos pa'y ti relasyon nyo adwa. Anya ter aramidam dito'y balay sami. Talaga ka di ademon kayat ni makisindublian kanyak. Saanan? Natalnan ti biyag ko. Awan ka si mariknam apa nagayat para kanyak. Sipod nagbreak ta. Sinardengan na kun ti pamilya. Awanan ti pananginsulto anang ko kadakwada. Kasano ak nga ruda nita? Kas imbagakan kay din. No data tinaituding iti tunggal maysa. Agsabat tumanan ti dalan ta. Ngam na saan? Masapol nga aklunan ta. Awan mo't nagbasulakan ka ah. Husto ka. Awan basol mo kanyak. Ngam siyak ti ayan ti parikot. Nalakaak ama upay. Isa apasan siya kan sami. Sapay lang kumata maawatan na. Pare Eldon, mabalin ka din nga agnaudak pa lang dito ayan mo. Ay katuna pare, mabalin mat. Abangak ko matibakan ti akwarto. Ngam awan mat kaduak nga agnaud ichay. Dito'y kalangan ayan ko. At least, at daak akasarsarita, no kasapulam ti kasarsarita. Agyaman ak nga ruda pare. Kat, anya nga iti plano ita? Saan ako nga agawid iti palay. Amang ano dyan makapagtepel, kat anya pa iti maaramid ko iti pamilyak. Kat ti trabaho mo ngay. Agtrabaho ak lata ah. Ngam agnauda ko dito ayan mo. Makigudwa ak langan ti abang. Okay, sige. Nukas tati ko nam. Okay lang kanyak. Agyaman ak pare. Kat, dagiti uniform mo ngay, di mo samat inala. Aday di balay. Rana ak to ti mapan. No awan tao ichay. Tenak alaan. Sa nabali, tadamat tulbag ko. Kunaknood ni Sami dito'y nanang. Ay, apay. Sa di numanan tinapanan ti anak yo. Diyak nga rudam mo. Saan mo tan anagawid iti balay? Nagawid iti nagbreak da ni Aya. Ngam idirimwar manan. Saan mo tan anagsublay? Ay, amangan no adda sa balay anapanan na. Una yun da dya tao. Basta pumampanaw latan. Di na mo't ammo ti agpakada. Tapno ammumi mo't kumatipapapanan na. Ay, basol lumutlaan. Awan nga minen ti respeto na day dya asami kada kami ka. Uraya sino mata. Talaga mapukaw ti respeto kan panagtalag. No kasta ti ipakpakita yung nga ugalay. Imbes a suportaran nyo ti relasyon da ka ni Aya. Saan? Tada kayo pa'y tinang perday. Di nagdubot amo ti agpili. Basol mi pa'y ita. Kasanowa din mo ti agpili. Katkas makitak mat. Maikare ni Aya nobya na. Ay, di yung amin amukat, nanang. Ay, makaamo kayaw, Lucia. Di yung amo ti mabagbagaan. Iso ano agrebelde ti anak yaw. Awan daddo maapabasulan nyo. No di da kayo mutlaang. Makapasar day dya asami. Adda ka din ni Sami, ijay balay ni nanang. Awan, gamamok. Nagistorya day jay. Iso akas jay ti panagsasao ni nanang itay. Aniya. Agam, mayat lata ti riknak lakay. Nagbalig iti plano tayo. Pudnot ako nang bakit. Nagbaligi tayo manain. Sana balay ngagsakit tinakam ni Sami ita. Maagasan tumutlaang na ita. Pudno da ita. Kasla idi nag-break da kini Joan ah. Ginura na tayo ni Sami. Datayaw ti pinabasol na. Ang amidi nagbayag, nagawid mutlaang dito'y balay. Sa bagay. Pare,
Itay pa nga agriring ta cellphone mo. Bayam dita pare. Apay adi mo sungbatan. Asino ay ati umawawag? Ni Nanang, Anya? sa anak kami na nagawid iti mano alawas. May kawa na siguro. Tawan mangyawat ka na kwada iti warta. Talaga adi mo kaya ti makisarita kadakwada? Kalpasan ti naramid da. Napukaw to pa yung tirespeto kadakwada. Talaga anao nagtisugat nga impaidakan ka pare. Nauna ka talaga pare. Amom da ita. Ta amin ang nagbalin ang nobyak. Di da kayat. Isuda tinang dadali ti amin. Di ka mababalaw pare. Tano siyak ti adda iti posisyon mo. Talagang agtalawak mat. Nang runapay. No isu akanayon ti aramiden da. Talaga ang mapukaw ti respeto kan panagtalag. Groceries kan bagas para kada kayo apong. Ay, agyaman naklaunay, apo. Kumusta kayo dito eh? Pasensya kayo no italanga sinarungkaran kayo. Ano nga min ti pakakumikumak? Okay lang. Maawatan ka, apo. Agyaman na kapong. Mangipapudo taklabi iti kape. Tagkape taman kit de. Wan man apong. Saan ka mo't siguro agdardaras? Saan mat kat di? Kan may sa adamot motor ko. Awan. Ay, Kat. Kumusta kayo umot iti ayan tigayam mo? Nasaya at nataapong. Maya ti jay. Natal na ti biyag ko. Sige, ipapudot yun ti kapayapong. Agsarsarita tayo, bayat ti panagkape tayo. Amo ko na sa dino ti pagnanaadan ni Manong Sami, tatang. Sa dinaw, Iti ayat tigayem na, tatang. asino agayem na? Asino kumapay ngay? Dayjay nga Eldon, ah. Aniya. Kasaritam ni Nanang, nuan niya ti ibagana, tamapantayo kitaan ijay. Ay katuan na, sana mabalin ti kastangar aramidan ti kabsat mau. Isungarod amapan nyo kitaan, tatang. Ibagayo nga min taagawid dito'y balay. Kapulang iti dayja babae. Kastamat dan ti aramidan na. Awan nga raud. Apay, ni aya laeng aya ti babae dito'y lubaw. Ado pa'y mat dita. Anya lakit di mat ni Manong mau. Pare, amangan kibdimot no adda bakante iti pagtrabtrabahwam. Apay, ti sigo na pagtabtrabaho mo ngay pare. Plano nga ron ti agikat. Adda ka di bakante a pagtrabahuan iti ayan mo? Ada ba kante? Ngam, jak mo, no kayat mo ti trabaho ijay. Kaano nga adda ti busyo? Ada intun Lunes. Umay ka at makisarita kakin ko na. Unman pare, tabarang magustwak ti trabaho ijay. Ay, pare, datatang kananang mamut na gijay sumungad. Anya ter aramiden da dito. Ay, amangan no umay da kasukunan. Iti anya aga po. Amuda na sakit tinakam ko kadakwada. Agpakita da pailaan. Dito'y lagayam ti ayan mau. Wen nga rod, mano alawas asaan ka nagawawid iti balay. Naimbag kumamot no nagpakada ka, tapno ang mumimot ti ayan mo. Di mo pa'y sungbatan ti awag me. Anya ter aramiden nyo dito. Imay kami tasukunin da ka. Agawid tayon. Iti anya agapaw, adi ka agawid. Nangibaga kada kayo, akayat ko ti agawid. Kalpasanti naramid yo. Aramiden nga tani sami, ti kayat dagiti dadakkel na. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu itaalawas ana pauwan. Respeto, ken panagtalag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit tinakam ni Sami kadagiti dadakkel na. Gapu iti napasamak iti relasyon da kaniaya. Iti sabali abangir, naragsak dagiti dadakkel na. Gapu ta nagbaligi da iti plano da, apag sinaan dagiti dua. Gapu tasaanan amaanusan ni Sami ti mapaspasamak. Timanaw nga rod da ito'y iti pagtangan da. Kat nagnaed iti ayan ti gayem na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Respeto, ken panagtalab. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dito'y lagayam ti ayan maw. Wan nga rod, mano alawas asaan ka nagawawi di balay. Naimbag kumamot ano nagpakada ka, tapno amumimot no ayan mo. Di mo pa'y sumbatan ti awag me. Anya pa lang kar aramidan nyo ditoy. Imay kami tasukunen da ka. Agawid tayawn. Iti anya agapo di ka agawid? Sino tinangibaga kada kayo akayat ko ti agawid? Kalpasan tin naramid yo. Awanan ti adupay asao, agawid tayo kit den. Diyak kayat ti agawid. Dituyan ti balay ko. Di mo ipilit ti kayat mo. Ala, irwar mo dagiti arwatayon tagawid tayawn. Saan akon nga ubing? Kabaala akong tagdesisyon para ti bukod ko abagi. Na, gapula ang itiday di babae, kastanda ramid mo? Da kayo ti ayan ti parikot. Nukas diya kanayon ti ipakpakita yung kadagiti nobyak. Awan madismayada. Anya ti kayat yaw. Agbaakak. No di na kaya ti agaway, di saan laang, anya ko maita. Adan to pag nakmanday ta tao. At sinaw ti bambanugan na. Naku nampay, paimportante launay. Saan lang mat nga iso ti anak takait. Dapay mat ni Mia. Agbabawin to na ijay asame, uray pupuutan na. Kunamita tadda pa'y kwartana. Naturay da sumungsungbat ita tadda kwartana. Ay ngamin to nawanain, mapilitan tumatla nga gawid ije balay. Para makita no anyat pagpatinggaan ti kinalaing na. Mala, agawid takit din bakit? No anya man ti mapasamak iti biyag na, awan to ti pabasulan na. Ta desisyon na mo ti pimanaw ije balay. Iso ti nagdesisyon nga agnaed ijay pagiganan na ita. Saan tamot nga imbao? Ni Manong ngay nanang, awan mat dita silid na. Kunakman no sinukon nyo iti ayan tigayim na. Talaga nga awan iti silid na tadi naman kaya ti agawid iti balay. Anya? Ijay kanumot ti balay na. No kasta. Saan gaya man nga agawid dito'y balay? Saanan? Iso kitaam no adakwartam dita. Sikapay lang ti makaam mo agumatang iti bagas. Di mawat kayo lata kuma iti kwarta kenkwana ta responsibilidad na dayta. Bayamon, saan laang mat nga iso ti anak may? Wala, Nangato nga rod ti pride ni Manong mo. Gapulaang iti dayja babae. Kasjay mo ti aramid na kada kami kanitatang mo. nagsinublyan da ka di iti dayjay nga aya? Ay, jak ambo, sa anak nga interesado no may papan iti day tabanag. Ngamsapay la kumaa, ta saan? Saan akas ka ni aya ti maibagay ka ni Manong mo? Ay, agyaman naklaunay. Ta sinarungkaran nakmanan sa may apo. Kailiw kay ngaminan na pong. Ada ginatang ko alit yun manok. Day, gimatang kapailaan. Kat ano mo tinitib amanok ko. Sa bali la tilitsyon manok na kayo di man. Ay, wan mo't kit di Ay, wan gayam. Talaga ka di adi mo kaya ti agawid ija balayo. Diyak kaya tapong. Mapukpukawan ti respeto kan panagtalit ko karang iti dadakkel ko. Takas niya ngamin ti ugali da. Di mo ka di kaya ti agnaed dito balay. As-asidag ti boarding house mi kan ni Eldon iti pagtrabaho kapong. Di kay madanagan. Takanayon ti panagpasyar ko dito. Ala,
No kasta ti desisyon mo. Suportaran ka, apok. Say-sayaten ti trabaho. Agurnong ka para iti bagay. Tada kamutan iti husto nga edad. Patsak akabaalamon ti agdesisyon iti bukod mo abagay. Happy birthday, pari Sami. Agyaman pare Eldon. Ay na, nagbiit ti pa naglabas ti aldawan ya. 3 taon mo gaya man dito'y boarding house. Ket 3 taon mo na single ka. Sipod im-break na ka ni Aya. Ket di ka nagdaton iti sabali. Wen nga rod pare. Ket anyang iti kayat mapulutan ta. Ha? Ilibre ka, takasangay mo kot nga rod ita. Siya kon pare, ang damat kwarta. Ha? Ay, siya kung ti agatang pare. Arak, kan noan nga ti kayat mo apulutan. Bumawi agmat kan ka. Tanud na duma, sika ti agas-gastos iti sidata dito'y boarding house. Kan, siyempre, ano sam ti ugali. Sikakit di man. Sipo di high school ta, agkad kadwatan. Ha? Komportable akken ka. Oh, ato iti isang aribo. Ha? Sikat ni makaamo. Sobra da ito'y pare. Okay lang data. Nayunam latan ti pulutan. Taagsyat taman kiti. Anya ti pizza italakay. Tsaka mo aguray ka man takita ag ti kalendaryaw. Akin simot gayam ita. Apay ka day? Kasangay ni Sami italakay. Ay, wanan niya. Nay, apay anapukaw iti panunot ko na ita. Kasangay nagaagpaiso. Saan tayo mo't akumpleto? Kasano ko mamakumplito tayaw, ket natangken mo ti ulo di anak mo. Ay, Apay ngagsinnaay ka ngay. kasla makonsensya aklakay. Anya ko mati pakakonsensyaam. Panagkunak naglablabos ta. Iso nga awanan ti respeto kan panagtalot ti anak ta. Tangamen, naunag ti sugat nga impaay ta kan kuana. Saan laang anam na minsan nga inaramid ta ti kasjay. At damit puntom. Angam na palabas mo tenday jay. Saan mo't amabalin nga isublay ti napalabas? Ay na, nagadaw amakan sa may. Anda nalipatan niyo, apong. Ha? Anya nga itinalipatak. Panunutan niyo ano anya? Anya dayjay aya. Ni apong met, kasangay ko idikalman. Ay wanan niya. Nalipatan niyo adagusay. Ay nahay, happy birthday sa may apok. Pasensya kan, managlilipat matantoy apong mau. Gagangay ti bakit. Sapay la kumata maawatan nak. Wala apong. Ket agyaman na kiti kablaaw yung kanyak. Italangan niyag ko nagtamakan, ta naging inom kami iti gayem ko idikalman. Nabartekak, isa sa anak ko nga imay. Okay lang Tinapatagkat na lagip mo ti imay. Awan gayam. Kumusta mo ti relasyon niyo kadagiti dadakal mo? Kasi ti sigod, saan kami lat nang agsasarita, apong. Aging gayta, awan pa'y nang nagkwasori ka na kwada. Ang santay ko man napagsaritaan ti may papaniti dahi ta abana nga pong. At masaktanak tunggal malagip ko. Talaga laang anaw nagtisugat nga impaalay dakon ka. Mawatan ka. Kahit sapay la kuma. Tadumteng to ti kanito.
Ama urnos ti parikot iti nagbabaetan yo asang kapamilya. Unakilakid din asino tinapintas ang masabat ko. Si kamad gayam day taaya. Kumusta kan? Kasi ti apo, nasaya at aklat tamat. Sika ngay. Nasaya at matlaeng. Ket, kumusta mo tanti love life mo? Kinapudno na, agkalay sa kamin itinobyok inton umay abulan. No kasta. Addamat gaya man nobyom. Wan, pagyamanak launay, tanasaya at ti pamilya ni Jordan kanya. Congratulations ka na kayo Umay kayon to ije balay ti venue. Makitan to. Amangan ngamin no ada trabaho iti aldaw ti kalay sayo. Okay. No pa'y kasta. Ikan kalata iti invitation card. Anya ti amok ngay, no agbaliw ti panunot mo, kat makaumay kan to. Pare, makitkitam da ito'y. Anya man na ita, pare? Kitam ano anya. Invitation card mat. Wen. Makikalay samat gaya man ni Aya. Anya? Wen. Ni Aya nga ex mo. Makikalay sa itinubyo na. No kasta. Ay na pare. Talaga laang siguro. Asaan ada kayo tinaituding ititunggal maysa. Iso akas ta tinapasamak. Huwag gayang pare. Ada ka di danom tayo. Ada, pare. Agdi gusak mampay. No umay ti kasinsin ko. Pakiitid mo da ito sobre. Sino akasinsin mo? Di mo pa'y nakitkita dayjay. Basta, no adag tuktok abalasang, iso dayjayan. Kasinsin, Eldon. Kasinsin. Sumrek ka, adin ko. Agyaman naglaunay. Ni Eldon ngay. Agdigdigos. Tibilin na kat itid ko dahiti asumbrikan ka. Ang nasaysaya at sano urayan. Amangan dapay sa baling ibaganakin ka. Oh, sige. Agtugaw ka pa ya. Agyaman nagmanan. Agkapi tayo pa. Iso na lang ta instant coffee ti kapimi. Awan barako. Amangan ko nak no barako ti nakairwa, ma'am. No anya ti adda, isulatan sa anak mat ana arte. Andaman kayat ko ama-amuan para Eldon. Anya day ta pare. Doris tinagan ti kasinsin mo. Gusto ka ni? Wan? Apay ni Doris. Single ka di pa'y? Wan. Single day jay. Jakman na mo no apay. San matapangit iti panagkunak? Mabali na maamuan ti Facebook account na? An-anwam ti Facebook account na pare? Makiam-amu aklang. Aguray ka pare. Kursunadam ti kasinsin ko niya. Medyo. Kunak tupay kat. Di ka madanagan. Nasaya at ataw ni Doris, pare. Napintas pa'y. Mabit lang Ipakita kan ka ti Facebook account na. Sa baling amin anagan ti naramat na kat. Isumot lagaya madyak mabirukan. Ay, parparigatam tumot ngamin ti bagim. Adak matapagsaludsudam. Kasinsin, adda ka din nagchat kan ka. Wan, adda. Ti lalaki akadom iti boarding house mo. Okay, nagdaton kan ka. Ay, tsaka mo. Apay, di mo mo. Narigat ti agbalin nga asyumera anya. Ay, nakasinsin. Ag gusto kan katigayam ko. Siya akong timang ibagbaga. Anya? Dahi tatipod no. Nasingpat ni pari sami. Single day jay. Aya? Wen, pudno ti ibagbaga kasinsin. Nabayagan na single day jay. At damot dagiti babaeng agpapapansin kan ko na.
Ang jakman amo? Saan pa'y siguro ang nakasagana ang makirelasyon manan? Kumusta kan, Doris? Kaawawit ko lang. Nag-overtime kami iti pagtrabahoag. Ay, makabannog ti trabaho. Aginanakan ton Wan, masapa ka maturog ita. Un gayam. Matuloy ka di ti plano ta nga agdate inton bigat. Wan, ngam, iti malam to Wan, okay lang kanyak. Ada trabaho kinton bigat. Malimot lang nga mawaya anak. Okay. Dahita lang ti bagak. Sika, amang ano dapat ibagam? Awan makit di. O sige, kayat kon ti agina na. Okay nga ron, agpakada akon. Mangan ka pa, sakbaya maturog ka. Uy, naragsak ka ita, pare Sami. Ag-date kami iti kasinsin mo inton bigat pare. Ha? May kamanumutan day ta date yo. Masansan ti irurwaryo Kaano lang idinagamam mo kayo? Upatabulan samot tan pare. Sa bagay. Kasta talaga ni Ayat. Mayat mo't lang ti kasta. Tani, manumutan ti taon mo pare. Iti kasta nga edad mo, adda kumamatan putot mo pare. Agkatawanan talangan niya. Nagsasaw ka, kasla daputot mo. Ha? Ay na pare, nobya to pa'y, awan. Dahil taputot lakit din. Ay, urayak ti kalay sayo iti kasinsin ko. Tabarang addan tumot maamamok jay. Kasinsin. Panagkunam nga ta, kat mabalin kun asong bata ni Sami. Ay ayatam ka di tigayem ko? Wen, naragsakak, no kasta nga agsarsarita kami. Sikat ti agdesisyon kasinsin. Ang sakbay nga agdesisyon ka. Sigurado manaturad ka. Naturad? Una, tama nga no insultun da ka ti pamilya ni Sami. Ay, ti ugali ti pamilya na ti dadum ang makagapo no apay a single. Anya nga min tinapasamak. Ay, adu pa nang insulto ti inaramid ti pamilya na kadagiti ex na. Daytakid din ti makagapo no apay amay dismaya. No kasta. Ang di ka agbutang kasinsin. No ay ayatam ni Sami agayem ko. Ilaban mo. Mangan Doris. Ada ko makayat ko amaamuan, Sami. Anya dayta? Pudno ka di tinaibagati kasinsin ko. Anya timbaganakin ka? Ti maipapani ti pamilyam. No kasta, amom gaya man. Wen, amokon. Amok ti maipapani ti ugali da. Sa apay lang kumata saan ka amadismaya? Saan akmat akas iti pamilyak? Sa baliak. Kabalak apanagnikan ken kareta. Angam, narigat sa ti kasta, Sami. Kasanong tulahangan ito nagayan ayat ta. Anyan to ti mapasama. Aklunan nga ta ni Doris, ti ayat nga idatdaton ni Sami, kalpasan anaamuan na ti maipapan iti pamilya ti Baro. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Respeto, kan panagtala, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanan ang nagawid ni Sami ijay balayda. 3 taon pa yan tinapalabas, kat ad-addan anaya dayo tirik nana iti pamilyana.
Iti may sangal daw, napan ni Doris iti ayan ni Eldon akasinsin na, tapno alaan na dagiti papeles. Kat dita ang nagkita da ken ni Sammy. Inalangarod ni Sammy ti Facebook account ti Balasang. Kat dita anang rugi, ti kinasingad da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Respeto ken panagtalag. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mangantan, Doris. Ada ko makayat ko amamuan, Sammy. Anya dayta? Pwede ka diti na ibaga, ti kasinsin ko. Anya timbaganakin ka? Ti may papani ti pamilya. No kasta, amom gaya man. Wen, amokon. Amok ti may papani ti ugali da. Sa pala kumata, saan ka madismaya? Sa anak mo takas iti pamilya. Sa baliak. Kabailak apanak ni kankin ka dayta. Anyam narigat sama ti kasta, Sammy. Kasanon tulaangan, inton aknunin ka. Awan pagdanagan. Nakasagana ak amang ilaban kan ka. Sa pala kuma, takas takamot kanyak. Mariknak nga agayatakan ka. Jak ilibak dayta. Kaya't kadi asawa na ita, nga aklunan akwan. Wen, awan mat siguro dakas na. No aklunen ka. Sapay ko ma, tawan to ti tumaod a problema. Samay, as hinaw tabalasang nga kadwam. Ni Doris apong, nobyak. Nay, ay, adamot gaya man nobyam. Kalpasan ti talo atawan. Adan nobyam. Ay, nice meeting you, iha. Ay, talaga analaing nga agpilik ti apo kok Nice meeting you too, Apong. Ay, agtugaw kayo pa'y Agyaman kami apong. Adda barako akapeg. Agkapi tayo Huwag man apong. Irwaryo ti barako yo. Manungal daw mo tanadyak na karaman iti barako. Ay, sika nga iha. Agkap-kapi ka kadi iti barako? Wanda. Wan, Apong. Barako ti kapi mi ichi balay. Panawan kayo pa'y nga rodwan. Mangirwarak laeng iti tasa. Ay, sapay lakom Tailaban mo ti ayan ayat yo kani sa amay. Apo. Ha? Ado, tinagdalanan na. Kahit sapay lakom saanan maulit dagijay. Ay, amumot siguro ti ugali dagiti dadakkel na. Wan, Apong. Naibaga na kanyak. So ajak mababalaw ti apok ita nga adayo tirik na kadagiti dadakkel na. Takas jay mo't nga minti ugali da. Wan nga ron, Apong. No daduma. Di damot amot ti makorektar. Isuasaan da kayat ni Sami ti agawid ijay balayda. Kasla agrebrebel di mo't Ay, naunag ti sugat nga impaay ti pamilya na kuana. Sapay la kumata nagbalbaliw damatan, Apong. Dahita ti jakam mo. Hanggang sapay la tamakaamiris damatan. Aywanam ti apo, kwan. Nasayat ataw ni Samay. Kat jak kayat nga agsangit manan ti apo ko. Di kay madanagan, Apong. Aginggat ka ba alak? Ilaban ko ti ayan-ayat mi kan ni Sammy. Amoyo ka dinanang. Ti anyami ya anak ko. Nakita ka naggapo ni Manong Sammy ti ayan ni Apong. Ha? Kaano? Itay laang nanang. Adda babae akadwana. Aya, panagkunak kat nobya na dayjay. Inyam amuna siguro ka ni Apong. Day, apay ngay akasta.
Agit kaya't yu asawan nanang. Apay ani apong yula ang tinangi paamamwan na itinubya na. Ni apong ti kasarita yung ananang. Jak ammo ti sungbat dayta sa ludsud yo. Mapanak pa'y man iti ayan ni nanang lakay. Apay amapan kay Jay. Napankanumot ni Sami ijay itay. Ada kadwa na babae. Babae? Wen, nobya na siguro Ang mga no inyam amo na kani apong na. No kasta, at dagaya man nobya na. Siguro Diyak pa'y sigurado no, nobya na tinakita ni Mia kadwa na. Inlimad naman no kasta. Talaga nasakit pa'y latinakam na kadatalakay. Aging gaita? Ay, di taman pa'y pagsaritaan day ta. Tane, agrubwata ko. Anya nga oras nga gawid ka? Depende. Ag-message sakto laangan kan ka ano kasano. Pudno ka di dyan nadamag ko nanang. Imay kanumot da sami dito'y balayaw. Ay, wen, imay da di kalman. Anya nga iti naramid da dito'y. Inyamam mo na tinobya na kanyak. Lukas talaga nga adan nubya na. Wen, Dorays tinagan na. Da kayo laang mo, tinangi paamamwan na. Awen tadilikado mo't nuyam-am muna kada kayo. Ha? Di kan agin didiam mo, si Kalusya. Amaw na niya tinaramid yaw kadag itinagbalin biya na iday. Kaya't milaang aprotektaran ti anak mi, nanang. Protektaran? Itikas jay awagas? Ay, awan ti makitak amaday kadag itinagbalin biya na iday. Napintas ken naanos mo dagiti inyam ammo na kanyak. Iso adyak amaw. Nua payakas ti pananginsultuyo kada kuwada. Nanang. Ay kitaan nyo Saan kumamano na da kayo ti agbalin alapad iti relasyon da ken ni Dorays? Saan kumaada kayo ti mangdadaal iti biyag ti mismo nga anak yaw? Anya nga itimbaga ni nanang, bakit? Adda nobya ni Sami lakay. Inyam amo na kanukan ni nanang. Anya? Di namat ko na nga am-am na kadatayaw. May salaang ti kayat asawan dayta. Aging gaita, nasakit pa'y latinakam ni Sami. Urayan niya pa'y ti mapaspasamak. Datalat ta tinaganak na. Apay akas day matenter aramiden na. Gaputa nagbidot talakay. Saan laeng anaminsan nagbidot ta. Ay, unayin aya. Anya nga tano ba pantay ti ayan na? Ay ayun ta ti anak ta. Sami, anak ko. Anya manan ti gagara yo nanang. Pangasyo, tadidak manan ikan iti pagparikotak. Sa anak nga imay dito'y tapno makiapa anak ko. Imaya, ta nadamag ko nga adagayam nubyam nga inyam amom kani apong mo. Anya ko makada kayo, no da inyam amok ni apong. Kaya't mimot amaam-am mo no asino day taabalasang. Amuan nyo manan. Intun kwan, irimedyo nyo manan ti panagsinami. Saanan anak ko? Saanan ang mapasamak day ta? Namina doon adaras nga naramid yu ti kasta. Aging gaita, diyak maawatan, no apay masapol nga aramidin nyo ti kasjay. Pasensya ka kuman anak ko. Nagbidot kami iti amaham. Naawanan ni bagayo, mabalin yun ti pumanaw. Di kay manaktak iti trabaho. Nasabat ko ni Auntie Lucia di tadalan itay pare. Dito'y ka di tinaggapon. Bueno pare. Anya nga iti imay na imbaga. Di may papanitinopyak. Apay ni Doris. Kaya't da ka no amam-am mo. Matlagayam. Kasanon, no ulitin damanan ti naramid da idi. Ay na pare, ang mga no nakaamiris damaten. Nabayag apanahon adi mo ida pinagan ano. Madanagan aklatta pare. Lakay kan bakat dan pare. Nakarik na damat siguron.
Saan da ka kadi akinasarita dagiti dadakkel ni Sami, kasinsin Doris? Saan mat kasinsin? Apay ka di. Napan ni nanang na boarding house itay. Diyak amo no niya tinagsarsaritaan da. Kunaklagid di no ininsulto da kamatan. Saan ko pa'y idaan ang kasarita? Ay, sapay la ko ma, tanagbaliw da maten. Taon maten tinapalabas. Anya timbaga ni Sami kan kaaya. Itikas di ato no ti boses na. Mariknak nga adalata sakit tinakam na kadagiti dadakkel na. Ay, dahita di kunada. Narigat ang maagasan ti sugat. Nang rona no pamilyam ti makagapo. Naimbag ko tasaan agrabe ti epekto ti inaramid da kankwana. Naimbag, tadi na dinangran ti bagina. Napigsalat ta ti pakinakam na. Nga uray kas jay ti pamilya na. Anya timbaga ni nanang mukan ka itinagsarita kayo. Kaya't da ka kano amam-am mo. Kat, yamam mo na kadakwada Delikado. Awan dakas na no ipadas mo. Mayat mat ka di ti pan nakisarita na kanya kita. Ngam, adalat adanag ko. Ama ka no nagbalbaliw dan. Ay ingay ta, nadagsan pa lang ti barukong ko. Adala siguro kasapulan da. Iso ang nasaya at damanan kanyak. Kaya't ko aprotektaran ti relasyon ta, Doris. Wan, dadakkel ko da. Ngam, saan mat ngaminan ang nasaya at tikas diyangar aramidin da. Maawatan ka, Sami. Ngam no para kanyak, mayat no makisarita ka kadakwada. Anyat ang mungay, ang mga nodaytan ti makaikat iti dagsan ti barukong amarikrik nam. Di tan pagsaritaan ti may papaniti dayta. Tiket di plano ta apa nagkalay sa ti pagsaritaan ta. Panunutam langan nga amin a desisyon ko kat para matlangin ti pagsayaatan ti relasyon ta. Apay akas na tilangam anagawid, Puldo. Nasabat ko ni Sami itay, Kat, di na kinasarita. amang ano di nakalaang nakita. Nakita naak, inggagara na laeng dayjay. Ay, mano atawanan nakasjay na. Ay, kastoy gayam tirik na, no saan nakaapagan ano ti anak mo. Marik nata itan, ti bunga dagiti dakas nga inaramid ta ide, lakay. Nadagsain ti barukong ko. Adayo tirik na ti anak ta kadata. Kay kayat napaikit din ni apong na, ngem data adadakkel na. Anyang arod ngay lakay, naglablabos tamot ngamin. Panagkunak at masapul nga ay aywan ta ti anak ta. Aramiden ta ti amin, tapno makabawi ta kenkwana. Anya tumay mo ibaga, Lucia. Agpatulong ako mananang. Agpatulong. Wen, tulungan na kami kuma, tapno makasarita mi manan ni Sami. Tapno agsubli ti sigod a respeto ken panagtalek na kada kami adadakkel na. Ikidawan niyo, iti pamakawan dagiti nagkamalyan niyo. Kasanungay, nanang. Makisarita kayo anaimbagkan kwa na. Diyo sardengan. Ipaneknek yaw anagbabawayan nyo amin abasul yaw. Ay wun yo ate anak yaw. Inaramid kunday tananang. Amom anak ko. Saan analaka ang maagasan ti sugat nga imparik na yo iti anak yo. Ininot dayta. Ti aramiden yo. Ipaneknek yo apod no ti panagbalbaliw yo. Bareng maayayo ni Samay. Dahito lang pa iturnong ta. Panagkunak, kurang pa dahitoy. Masapula na yun ang tapay. Ay katun makauray magday ta kalay sata. Agtrabaho tayo ti innam pa'y abulan, tapno makompleto ta. O sige, nukas tati ko nam. Agyaman ak na maawatan lak, Doris.
Sa anak ba't nga minabak na? Uray saan ka abak nang. No nagagat ka, ay kat mayat latta. Sa bagay, adda pun tumiti dayta. Ha? Oh, apay. Dananang kang tatang ti sumungan. Aglaman ka. Amang ano makita da ka dito at pag-abangan mi. Kat insultuan da ka. Saan? Saan ang aglamang? Di ka madanagan. Kas itiin ka ka ni apong mo, ilaban ko ti ayan ayat ta. Amo may adakkel tinagbasulan may kan ka, anak. Kat sapay lakumata mapakawan na kami. Naglablabas kami. Dupay kasta, ikan na kami kumaitigundaway amang panagnak, apudno ti panagbalbaliw me. Hapayakas ta ti bagbagayo. Gaputa kayat may nga agsubli ti sigod a respeto, ken panagtalek mo kada kami adadakkel mo. Di yun may sublit na palabas. Amo miday ta anak ko. Saan bin ama isubli pa'y dagiti pasamak? Ngam nagadalan min dagijay. Mapakawan nga tani sami dagiti dadakkel na. Papagayam, di uliwayan na denggan ti paggibusan. Ti seryetayo itaalawas anapuluan. Respeto ken panagtalag. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas anapuluan. Respeto, ken panagtalag. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Amo mi adakkel tinagbasulan mi ken ka. Ket sapay lakumata mapakawan na kami sami. Naglablabos kami. Lupay kasta, ikan na kami kumaitigundaway amang panagnak, apudno ti panagbalbaliw me. Hapayakas ta ti bagbagayo. Gaputa kayat may nga agsubli ti sigod a respeto, ken panagtalek mo kada kami adadakkel mo. Di yun may sublit na palabas. Amo miday ta anak ko. Saan min ama isubli pa'y dagiti pasamak? Ngam nagadalan mi amin ng dagitay. No mapakawan na kami, ikarimi, saanin ama ulit ti kasday. No asino ti babae apilyam, saan min akontraen? O sige. Ikan kayo ti gundaway amang panagnak iti panagbalbaliw yo. Kat sapay ko matapud no dagit ang ibagbagayo. Wen sami anak ko. Aramiden mi kanitatang mo no anyaman ti imbalikas mi ita. Kat agsubli ko mati respeto ken panagtalak mo kada kami, adadakkel mo. Si kagayam tinubya ti anak mi, basang. Siya nga rod nana. Ibakpakaw na kada kayo kanitata. Saan abak nang? Saan abak nang ti pamilyak? Okay lang kada kami, tinapatagkat nagagit ka. Ay, what No kinagagat ti pagsasaritaan, nagagat tata. Nasayaat no kasta. Itapanawain ket maday ti agsadot-sadot. No nagagat kayo kan ni Same, sigurado asaan nga agbisin ti pamilya abuklen nyo. Kinapod no na napagsaritaan min ti panagkanlay sami, nana. Kaano nga'y? Agtrabaho kami pa itiin ng abulan, tapno makumpleto mi ti kasapulat mi. No adda kasapulan nyo, ibagayo laeng kada kami. Amangan no adda maitulong mi. Wanana, agyaman naklaunay kada kayo. Amom lakay, dalagan man tiriknak iti dayja Adoris. Ang saan kanumot abak nang? Okay laeng, nagagat kanumot.
Makaurnong dan tulat taa. Sa bagay, at damot trabaho dang agpadpada. Ti kasayaatan nga aramiden ta ita. Suportaran ta ti relasyon da. Hawanin tayo sumating karita iti anak ta. Kan maysa. Ay, mapmapanan ti tawen. Hawan nga raw, sayang di mano at taon nasayang. Nasayang, gapo matlaan ka data. Gapo iti dakas nga aramid, ken kapanunutan ta. Sa din tinagapuan niyo, tatang. Itay pangururayon kayo. Iti ayan ni Manong Mao. Apay ijay? Napan mi kinasarita Kit naranaan mi tinubya na ijay. Kat? Nakiamam mo kami Nasaya at may tipan nakilangan na kada kami. No kasta. Okay langan kada kayo no asino ti ayatan ni Manong? Wayne, napagsaritaan min kininanang mo ti may papaniti dayta. Okay. Plano da ka nung aruden ti agkalaysa. Kaano ngay? Aguray tayo pa iti na mabulan. Imanugot kayo agkalaysada, tatang? Una no asino ti ayayatan ni Manong Mao, di min kontraain. Narigatain, ang mga no da kami pa iti makadadael iti biyag na. Nakasarita mo't gaya man dagiti dadakkel ni Sami, kasinsin Doris. Wan kasinsin. Nagsasarita kamin. Ang mga no ininsulto da kamat. Saan mat? Mayati pa nakisarita da. Nasayahat mo't nga ron no kasta kasinsin. Di matuloy nga ron ti kalay sayo iti gayam ko. Wan No kasta. Rugyak mo't ti agurnong kasinsin. Ang mga no adan tumot maamamok akabagyan ni Sami inton kalay sayo. Wan Tapno sumarunukan tumat nga agkalaysa. Kumusta, apok? Kinasarita da kakadedag iti dadakkel mo. Wala pong. Anya ti imbagada ngay. Nasaya at mo ti panakisarita da ka ni Doris. Kan awan nang nagkwa ng insulto. Naamuan dati may papaniti plano may agkalaysa. Ngam di damat kinontra. Ay, may salang ti kayata sa wenday ta. Nakaamiris mutan dagiti dadakkel mo. Sapay lang kumaa, apong. Ay, sigurado day ta. Nakariknada mutlaeng idi madayo ka kadakwada. Imay nga rod ni nanang mo dito'y ide. Kat nakuna na tulungak kanu ida. Tapno agsubli ti respeto. Kan panagtalak mo kadakwada adadakkel na. No nasaya at ipakita da kanyak nga anak na. Masiguradok nga agsubli manunday ta respeto kan panagtalak, apong. Agyaman aklaunay, apok. Paritan niya. Gapo, tauray nagbalin adakas dagiti dadakkel mo. Kat inikamlat ta ida, iti may sapay agundaway. Agkalay sa kanumot na Doris kan Sami, nanang. Awan, naibagan ni Sami ti kasta aplano da. Ano kasta, amoyo mo't gayaman. Ay katwan na. Kitaan yaw. Ang mga no adakit di manan maday aplano yaw. Ni nanang mo't. Ang mga no inton madamdama. At damanan insultuan yaw. Saanan ang maulit ti kasjay, nanang? Siguraduan nyo lang, Ar-aramiden min ti amin nakabailan me. Tapno agsubli ti nasaya at alinangan me kas pamilya. Nasaya at nga ron no kasta ti kapanunutan nyo, Lucia. Kas parientes, rumbang laeng nga isuro yo dagiti anak yo iti pagsayaatan da. Angam di kay kumaaglablabas. Adda kumalimitasyon ama ko na. Iti kasta, awan pagsakitan tinakam da.
Kamo dyanan na. Natuloy mo't lang ti kalay sa nga arapata, Doris, bakit? Wan nga ron lakay. Kita ang lagi ti dadakkel mo. Maya ti isip da. Wan nga ron. Kalpasan ti mano atawan. Italang manen anak itak ti kasta nga isem da. Kay, napakawan mo kaliidan. Wan. Ininot mo't ten alumaglag antirik na kanakwada. Saan na nakasidi? Nasayaat mo't nga rod mo kasta. Yamanak, Doris. Para iti, Tanatuloy mo't ten ti arapap kong agpamilya. Hindi pa ya planok na ito eh. Ngam, italang ang napasamak. Congratulations, agyaman kami. Thank you, ading. Regalo para kada kayo. Ne, anyang itilinaw na dyan paper bag. Lukatan niyo sige, mapanak bit iti ayanda na ng kantatang. Ay, si kamot gayam ti lumabas, Lucia, anak ko. Sa dino ti papanam. Iti ayanda Doris kan sami, nanang. Ay, anyat aramidam ijay. Anya ko mapay ngay, mapan ko mo't ida sa rungkaran Ay, won, mayat dayta. Ano saan ka mo tabise? Bisita, ida. Wen nanang, mangtedak mo't laang iti suman kadakwada. Ay, wen gayam, adto'y mo't tisuman para kada kayo. Ay, agyaman anak ko. Adamanan ikapay. Ay, wen mayat maikapiday tananang. Mala, agpatuloy ak nga rudan. Umayak tumanan dito, inton maminsan. Nay, nagawid ka mo't adagos, Lucia, bakit? Kunak man no napan ka ija ayan da samay. Kumaala kay. Ngam, Ngamawan mo tao, ija balayda. Nakakandado mat. ang mga nuadada iti trabaho da Sabado ita. Ang mga nuada na pataga pagnada. Ngata. Siguro i-message mo lang ang timanugang ta. Saludsudem no niya nga oras ti panagawid da. Tapno di ka mabanaw nga agkarasubli ijay. Nanang? Tatang? Nay, nagawid kay mo't gaya man sa amay. Idagas mi lang ti karne para kada kayo. Ha, karne. Sidaan nyo Ay, agyaman ak unay anak ko. Napanak itay iti ayan yung awan kayo mat. Iso nga imbitin ko lataan tay supot naglaon iti suman iti ayan ti gityo. Nagpa-check up kami ngamin, nanang. Nagpa-check up. Impa-check up ko ni Doris. Kat agdadagsin karon ti manugang yo. Ha? Ay nagsaya atan ngay no kasta. Iti saan nga agbayag? Makitak taon ti apo ko. Wala nang. Iti saan nga agbayag? Addan tumutan bantayan nyo. Umayak man, Doris, anak ko. Awan ni Sami, nanang. Ada trabaho na. Okay laeng, taadda ka mo't anadanunak dito'y balayo. Agtugaw kayo nga rod, nanang. Ay, anak, anak ko. Anya nga di ta nakasupot nga awit yo. Nateng ken prutas. Tapno ada na sustansya ka nem. Agyaman akmanan, nanang. Di mo liwayan ti mangan iti nasusustansya. Tapno nasalun at tutipas nga imo. Uwan, nanang. Ar-aramidag amin abilin nyo. Kaano manen nga iti check up mo? Indon umay ambulan pa, nanang. Ay, kasta ay ala sige, ibagam to nga rod. Ta sumuro takmet no nawaya Agtugaw ka Eldon, kasinsin. Pinalaway umat gaya man ti kusina yo kasinsin. Wan, kasta ti kayat ni Sami. Mayatan ti balayo wan gayam. Kumusta mo ti trato dagiti dadakkel na kan ka? Amangan mat, no insultuan da ka. Saan? No daduma, mangyagpay ni nanang itinatengkan prutas. Nasayaat no kasta. Padasan dati manginsultukan ka. Tasyak ti makalaban da. Amo ko no asino ti karuprupa di apo ko talakay.
Kat no naglawagan ni Sami ti karuprupan Ay, saan mo't Ni Mia, akabsat ni Sami, ti karuprupan Kat no agkaruprupa damot talaga. Wan ngab kita ang agong na. Kasla agong ni Antina. Agong ni Sami dayta. Ni Mia, kunak lang arudon. Ni Sami nga rod ti karuprupan Sapay papilit na. Ni Mia nga rod. Ni akalakit din ay apuldaw. Anya man ang pagdidibatsan nyo, nanang, tatang. Ninanang mo man Ipilit na kit din Mia kabsat mo ti karuprupa ti apo ko may. Naglawag mo tasi ka. Numingmingam anaimbag. Ni Mia ti karuprupa na lakay. Ay na. Kayo, kid, di mat. Agkaruprupa kami mat ka ni Mia. Saan na naman sapol a pagdibatsan nyo, no? Sino ti karuprupa ti apo ko yo? Karuprupa tayo amin, takapamilya tayo. Di ka kadisuburot lakay. Sa dino ti papanamaya. Mapanak iti ayan dadores. Apay ijay. Ay, sarong kara ka, di apo ko ta. Kaano lang idinapan ka ijay. Awan mo't laang ter aramidat dito balay. No, agbaliw ti panunot mo. Sumarunukan tulatan ijay. Sige, umuna ako. Sakpay laang ti makamo iti apukok, Dores. Sigurado kayo, nanang? Wen tapno makadigos kan makainanaka mo. Agyaman naklaunay, taimay kayo, nanang. Awan anyaman na. Kailiw kumatlaang ti apukok, iso nga imayak. Ada juice kan sandwich iti ref, nanang. Agmerinda kayo pa'y. Sa anak pa'y amabisin. Alamod to'y ni baby, tapno maaramid mo dagiti rumbang aramidam. Agmerienda akto laangan, inton madamdama. Anyat aramidam dito, si Kapul daw. Dakis ayat ti umay ditaw. Kaya't ko nga rod makita ti apo ko ta. Saan mo't kit di Ni Doris ngay. Agdigdigos. Ni Sami ngay. Adda na panan na. Ang mga no paawid mo't anday jay. Muto'y mamati apo kaw. Na, kit-kita anaimas ti turong na. Uray Saklutom to inton madamdama. Ang mga no agsangit no maisturbo ti panaturog na. Ada akong bakit. Ne, ada kayo magkayam, nanang, tatang. Ay. Kaya't may amakita ti apo ko, may iso nga imbay kami. Ni Doris ngay. Madama nga agdigdigos. Ala, agyaman lang taimbay kayo. Dito'y kayo na mangal daw. Agluto ak itisidaan tayo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Respeto, ken panagtalag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panagtarabay.